muradi muna wa banana baneki wonano nano yani ugede pembeza si utuika na sia mwene ndine inekitu kwangelekanyo leloni wako dhiba namba kabana lakini ground ba ikindo kekiketa you understand that so opena mondo mengi munopio ala mende na kunena nywa na mende na kusiso kethia wateto sekindu kiu no kina mondo mengi munopio mekwenda kuiso kwa bakubyo munopio na nicho ukuona twikala sorry na ndimo na ndimo ni kuyalili wona kindu chewa ikikwambi wana kina thela iswe shaiwe na yundungi na nwezi yube onabe miradi ngekwete kuwa yekalain ikwangelekanya we have a very good reason kila kitu metie kubikia oyu o madam ila ikuya kitwi itathela na thoke dam do we have thoke no okay madam tu thoke dam no ya yibinda ya president odhimu ya Uhuru Kenyatta ayu odhono tushokete bu thoke dam tu ambo sisi lakini o madam ya lonjiwe Charity Ngilu minister wa chao 20 wa kiu 20 serikali ya Mwai Kibaki 2009 kuondo nako kufikia sasa ndi haye swethela inaambio bingo bandu ba myake 10 yokaya thayo kwa ni president William Ruto na alama ya bagube namo they can tell you nothing is happening nothing much is happening kizito one na point ziona nengine enda kutongwa point ni yagu ukweli ni kanai number 1 yuko angeleka jo madam ni muradi keka umundi ungilesi wathelile muradi usu no kweli wanga yo yethi apuki zito peki uke bingie ba uo yutu nena ona complain bingie na mondo bangi tu yaba ukamba ni bitu na muno mondo makonetie kiwu na lew biso wewa no ndumana kwangeleka jo baya masinga yoki ucha masinga kiteta siao kiteta sia ndola mebu around masinga umundu bakubina masinga aje igwe nezai mondo zo igwe nezani chawo na kitaka kwangelekani chongenda for example tungengale gwenege ya o madam atongo ibetu kethani mama nai sometimes basi ondo tunaweti ya mondo ekizito sometimes basi nungilezi sia kuna masinga na ingite sia kuna chawo itese kuna mazinga nukona ndotonombe ne wa gazeti o madam ne wa gazeti silanga ule bakube na kwito na ukweli wanga inde kana lelo wi gazeti wamba either we fully chao funded indi kweli mwesiana nyo tisawa kanga utavya vya mumbe mwesiana biblia ya shauta wendete kwa asha usilaba lave mwana then shutinza uvye kiao wendete babe o maundamuki Nyao. Eda enzi ukiao tiki sauvye. Na icho kiendete vuve umanda mwe. Mwendete umauniki. Undamwe tu. Nwese, umadamu tusiogeta bonondo wakwithia. Ni project yele kwithia. Ya vile na. Onayo enzi wii. Neka unana. Kizito. Kituima kakwata kiwuo. Onayo tu kiao chucha enzi u. Kiao chucha enzi u cha wandu miaka zikuwa sone pinda ya ulu mwenga iwa Kenyatta. Najua mbeki yao kana yoka nini pito na kai kwenda becha mpinge Kizito ndina utume yewona kazita muthanga kitandaka ndaka ndina utume yewesha isha na ndume ndina utume yewone najungu kule temba kaka nini pito una nokaona yoke utethie wezi andu mama ni mathino na ni uleo thamba na mayesi lolelo maisipitali mbaka okakai na twewe ndatika ile becha isiale kwenda mbatu nikuka bya ndasi yomenethe nai ni sai katangai watei by the way Kizito pepe kunyo mengi mono twale kwikula siano ndo maundu ama kolete miradi many times aba kwa niyo translate Kizito tari data iko noke ndukita wa masinga tari data ikita kwamba masinga na tamwene ndetu kita osuthewa anwese umundi kwithwa atongoi mana mandeni ma kuukamba kwithwa kwa matendeni wa serikali it doesn't mean that maendeleo ala mele kwithia makine ngwando mo kamba ni megidata maelo mabikia anwese yuzuni zedole kwithia twema nati onela tuza kwana 2027 ezo mutongo yula wekalele kibila ndakwetyo balance maendeo ikwangeleka nyo mtu wagoka kasisi yake thia muradi wa Thoke Dam na kanuku na ndo mama kweni kitwi na masaku tiwo ndo wagoka kasisi edha umadam kuma yambe ya launch wa 2009 na yambe ya construction 2010 ni ele kwithia ya thele ikambia kuna chao kuna mwene ndo wa kitwi imaanisha pena amwakati wa mondo ala twele kwithia twisisia ithita Kenya na tukasi ati
onethia regardless we ukwata mbau chama cha UDA kana wikwata kana Wiper kana maendeleo cha kana izingi sionde wele kwithia we entitled kukwata maendeleo nundu wa kwithia we Mukenya na ni uma sekoti anose usuni wothi nola munene twinago wa kwithia nundu atongo ya ma ukambani mainga liko yacho mainga liko ya serikali ukethia nitapena sabotage ya miradi ila yendete chao yendete ukambani yukuangeleka nyondabia 2021 Enziu River ya kwiando mbasi nima ya andola maendete kwa siathini nuoni ando asindi maingebete alama tiwe ni thayo binda ando miongo 3 nele 32 people ma kwie kumana na kamistake kele kwithia kasobitwo miaka mingi muno nundu usiuzukile binda on them bwa yewa nuku ando ono ino una kwiando of course nukuwa so kwithwa mirandi no ya serikali yele kitu bona kethia yende na kwikusia ukethia tabena la goodwill akuthi ukuma miradi si ya serikali imaanisha bena mondo manapyu ala twendete kwithia ithita Kenya twekulia the kind of leaders ala twena mondo masakwete kuma national mbaka local nundu bena mondo mengi muno byethia mombe amele kwithia makisiswa na mnyewe mundu langu tula wambe ni mumbunge wa kiliombunge kiu nundu uni mradi wa serikali na government alingisho gani kulie nundu nisinonie involvement ya county government wangeleka nyadhani kwa Enziu River ninonie involvement ya government ya Kitui kwikida kana mradi ono wekata no whether we successful no adela apena miradi mingi muno biwela ithi tutaiwa na mbunge maitu makenene ayolwayo ona ndini wa floor ya house ona kuya mbungeni ukiwa mundu azi I want to request a statement about nini proceedings kana ondo Enziu River yende kwakwa me have never heard that by the way kizito hii ajeni okuunga mukono and yati number 1 in any given moment tungweka maundu metawa blame game tene kuna tamba ozizi who is responsible number 1 ndu kwangera kajo mothi uyu twakenda mdele kwithia kiliombunge ni cha MP wakwa kana governor wakwa wa county ya Masao kana Makueni kana wa county ya Kitui had you not speak about it yukwangela kanyo kinjua weta kwangela kanyo tunaheshimiwa meba tunaheshimiwa maitu mabaya county ya Makueni tunaheshimiwa maitu mabaya Kitui tunaheshimiwa maitu mabaya ya mundu gunete ndai ya muno ndobote la maitu kimina ndinena matuko maingi kana ngutethie nika namuikeche kwishanga nimpe kintu nena muna kita kindu kitwa tribalism ukabila yu na jumeona maimu pia mukeso makulia makamwele siola wawo amwe mamu ni mathini methina niki empepe mundu andie buna chama kitwa cha waibomba no tionga chande kindu katwa kuya ni mutona kwishasi andwane mwathuku lakini uyisaidia thina uma kuyo ukwasia hii munene uwe ni twendo mwonya ni mundu ume enda withukiche kuna ni utabata mundu mwe mundu kwitwe thia mumbe mundu no thayu ni saidia ineni empai kalonzo twendo mwonya timu ni mundu ume kakwikalu nempepe mundu kwa kakwete mandi uyona kilanda mumu mita protocol uyisaidia mundu ungi utempi wailo kuna uyocho yewe watu moke kakindu kiba yuchwe cho nuto no kulia hii andwa mema kwika kiniki ukwita hivi ya mapine iwe nundu meoneka me support mundu lota ilite na kindu kinchito waweta embwa mundu ni president ni wailo mana tupe tange uni wa support ya uti wa support ya na zika kila cha ilite unapata kiutata ile mombe minu kila nundu wa masa iwe ni asiati ashimiwa maito nimuko nawe ya museo na ninene taune ndi address ma MCA ni address ita ma MP ma senator ma women rep maito ma governors maito ma ukamba gwonde ma president na ma ministers but to the ba ukamba ni wito it is very good atongo imaitu mwelewe ati umoja ni nguvu utengano ni udhaifu edhabe muradi locate wekana edhabe muradi identified wodi ni kana county ni kana sub county ni agwana kiliombunge ni chako it is very good when atongo yala mweba wate hierarchy ya utongo
then na andola mwena responsibility then wa account esu pe muradi osu. It is very good muka ya ila sita wa muka set aside ila sita wa clashes isi ndio ma issues asu on there muka amba fight one for mwenende nundu kwangeleka nyokizito madam umuntu ukongamya mheshimiwa wapau kana ukongamya mutongo yoyote wapau we empower na we na utoni wa kukulia na ku question serikali about it na imukulia progress yapo ona ni that onenganza you understand atongo imaitu muma nena modelo wakana you have a responsibility na nitumutumete mukatunene ivyo nundu ivyo na utoni wonena nije kutumitwa unengi opportunities. It is very good ila umalo kabaya tukulilie nondela watu kulia na ito watu nenga ukumba una bina wako understand na kumana kana indi uni na mwana ungi ukoka ukethia maisha mechao mesa wasao. All right. Nende mwithikisia abone batro minukilia onena nyitu mudanyano mundi tunena na sia yolo wa miradi ya maendeleo ukambani witu nende ni kwatia kila tu anena na maoni alama monde watuma nitukilia twema sisia nikana kuikithia maundu nimetha mesawa ni challenge muno kwa alamendi wa miradi kana lama tongo ese miradi yesu kuikithia kana miradi no ni ethwa is successful tukithia tukambisia miradi etwika political tool ya kwasia mukinichagua nitamalizia sawa. Yes, ino ni mitambo ya Mutongo FM na Mutongo TV ngutia moko ni mundu kwitwa Betty Mwania ngaliko ya Mutongo TV mwendesie ilungu seitu ngalikwesu na ini ngalikweno ngonenga Ivoni wa Dominica kwete vilingo wa movo mwendo wa saile nende tunahabutwe kwatia ni ndini wa Isaya kana ya kilungu kicha salucha na Mutongo inita wakizito mwana zila idhea mombe good morning Gilesi mune morning mutu wa mwikulia mokulio yo mutungu yikalika mutane ndi yo mutungu yakoka